centre ya Bureusa. Mu centre ya Bureusa. Bambiri myaka 25 iko na 25 ans. Kumuru turaho twese uno rubyiruko. Yizi muko natuona sie wote gizi tuko ba jeune hapa. Twavuye henshi dutandukanye. Tulitoka fasi za mingi, fasi different. Arabaturutse muri za Masisi. Uko ni walitoka Masisi, Sud Kivu, uko walitoka Sud Kivu, za Ruchuru na Lubero. Twakoze mu gisirikare. Tulitumika mu kisoda. Noneho M23 jondi igezemo. Sasa M23 ilianza kamata mafasi zimoya. Ababyeyi turatatana. Tukakosana tena na familia zetu. Ndio twafashe umwanzuro, kimuntu agera afata umwanzuro wo gutaha. Njo vile kila mtu personnellement alikuwa anakamata decision kwa mtu. Tukajya kuri Monesco. Tukaenda ku Monesco. Bakatugeza nani ku mupaka. Banatufikisha ku douane. Kaza mupaka ndani nyara kadubite bagize batwakira baduha imyambaro. Na sasa tulikuwa tunafika mara mingi tulikuwa tunataka nguo na tupatia nguo. Turaza tugeze hano muri Mutobo. Na tukafika hapa Mutobo. Nabuno tumeze neza. Na hivi tuko bien. Kandi tuzataha mu rugo tujye gufasha kubana n'abandi kufatanye n'abandi kububaka. Na tunajua kwamba sasa tunamaliza hapa wataturudisha mu manyumba zetu ala kwetu na tuendelee maisha. Murakoze. Jina yake Pangas. Zikama bahari. Zikama bahari Pangas. Umuturanyi kuri Goma. Anaishi Goma. Agahinda u Rwanda rwagize ko kuvuga ngo FDLR cyangwa se habaye genocide. Shida ambayo Rwanda ilikutana nayo kusema kama kulikuwa genocide. Natwe abaturanyi babo natwe twayigezeho. Na siye saba voisin yabo na siye ilitufikia. Kubera ko umuzungu wakoze imbunda. Juu mzungu mwenye kutengeneza silaha. Imbunda imwe gusa igeza aha. Wakati silaha moja inafika hapa. Twese twakwicara hasi. Tunaweza si wote kukala chini kama pamoja silaha. Leo ikibazo twagize namwe muhagize cyose agahinda nikabo. Shida ambayo mulipata na sisi tulipata si wote tuko na shida moja. Ariko ikintu cyatubabaza nuko uwo mwegeranye shida sasa yenyewe inaweza fanya tena inakuwa mbaya sana ni ya kwamba yule ambaye mko pamoja mwashobora kuganira mnaweza ongea ariko mutari kumwe ntabwo mwabasha kuganira lakini yule mwenye hamwishi naye hamwezi ongea. Bene data na bashiki bacu batanze ubuhamya bwiza. Bantu yetu na badada yetu balipana batemonyesha za mzuri. Babanye na bagenzi babo mashamba yacu ya Kongo. Baliishi na bantu zao ndani ya mapori ya Kongo. Nguko mu byumva twebwe twabaye nk'ibihuru. Jinsi mnaona na jinsi mnasikia sie tuko pale tunaishi tu kama vile hatuko tena hatuko watu. Twagize ingorane nyinshi none rero tulikutana na probleme za mingi. Sasa twebwe nk'abakozi b'Imana cyangwa se abategetsi b'ibanze si kama vile watumishi wa Mungu ama chef kutumiamba au chef de base uburenganzira buracyari buke bogira ngo bari abantu bari bakomeje kwa mashamba tubabone. Ingali nguvu kwetu ili tuweze kukutanana wala kufikia bali wenye biko wanaishi mpaka leo mapori wa FDLR. Huko nanone twagize ubwoba bwinshi. Juu bashaka tuweka moboga ya mingi. Abana bacu bishwe, abaturanyi bacu bishwe, yacu byose byaragiye. Batoto yetu walishakufa, bandugu yetu walishakufa, vyetu wenye tulikuwa navyo tushabipoteza. None ikibazo nasaba abavandimwe cyangwa se abategetsi b'iki gihugu n'abategetsi b'igihugu cyacu cya Kongo. Na kitu sasa, mimi naweza lomba ba leader wa hii nchi na ba leader wa nchi ya kwetu hamwe n'ababene data babaye mwavukaga bazi nyine baziranye nabo bagenzi bacu pamoja na aba ndugu yetu benye banayuana na wale bandugu yao wenye bangali kule. Nguko natwe mu bidusaba nyine n'ubundi ng'abayobozi b'amatoro cyangwa se b'igihugu bo bibanze namuna muko mnatulomba kwamba chef kutimie na ba responsable ya maeglise bakakomeza kunicara nanone bagashakisha hamwe ukundu bari abantu babumvisha banaweza ikala fasi moya bajifunze batusaidie tuone jinsi wale watu wanaweza toka mapori. Bizatubera amahirwe n'amahoro mu Rwanda na Kongo. Itatukuia bahati kwa Wakongomani hata kwa Wanyarwanda. Murakoze.
Shalom. Mimi ni Pastor Jean Bosco. Shalom. Shalom. Waramucheneza? Yego. Imana bagere migisha. Kwa majina ni Pastor Jean Bosco. Yitwa Pastor Jean Bosco. Mimi naishi ndani ya territoire ya Ruchuru. Aba muri territoire ya Ruchuru. Na nashukuru kwa mafundisho ambayo tumepata kwa ajili ya reconciliation. Ashimye cyane kubizi inyigisho nziza tubonye kubw'umubano mwiza. Ni kitu cha maana sana na kitu cha thamani sana ambacho mimi binafsi nimepokea. Ni kintu cy'ingenzi cyane kandi cyari gikenewe icyo mboneye aha ibyo rumvira. Na nile cyo kazi ambao Bwana anatupatia ile kazi ya upatanisho. Na ngo ako kazi uwo murimo ni umurimo Imana yaduhaye kugira ngo duhuze abantu. Ya kupatanisha mtu na mtu na kupatanisha mtu na Mungu. Duhuze umuntu n'Imana, duhuze umuntu na mugenzi we. Nashukuru kwa ushuhuda mbalimbali. Ndashimye cyane kuko ubuhamya ambao wameshuhudia. Kuri abo bantu bose banyuze hano batanga ubuhamya. Kwa kweli sinavyosema ndani ya moyo wangu. Nukuri mu mutima wanje. Tulikuwa nasikia mbele. Ibyo twumvaga mbere yaho. Kwamba wakati wa FDLR wanapotoka Kongo. Igihe cyose batubwiraga ngo FDLR wakati wanapofika huku Rwanda. Yo bageze hano mu Rwanda. Wanawafungaka na wanatesa. Wanawafunga ndani ya jela. Bamera nabi bagapira mu magereza. Na situka sema kumbe manake government guverinoma Rwanda manake wanatumika mbana watu wabaya wako na roho mbaya. Na koko ibitekerezo twari dufite twari tuzi yuko guverinoma y'u Rwanda ari guverinoma mbi uko bica abantu. Guverinoma inaacha kumbe hao FDLR wanaendelea kututesa tu ndani ya huku mtetora Ruchuru. Guverinoma y'u Rwanda ni itumye noneho abakongomani batagira amahoro tubakomeza kwicwa muri Kongo naho hose. Sasa hii ushuhuda ambao nimepata noneho ubuhamya numvia ni shuhuda mzuri. Ni ubuhamya bwiza. Pale pembeni yangu kwa pastor mwenyewe mekora uliza siko pastor. Uruhande rwanje na nicara anasimama. Ashobora guhaguruka nari ndimo ndakora si umushumba. Nishamuliza kusema mara 5. Maze kumubaza inshuro 5. Ndiko namwambia hii ushuhuda yako unasema ni kweli. Ndimo ndamubaza ibintu barimo baravuga ese ni ukuri? Ndiko namwambia ni kweli. Akambwira ati ni ukuri. Tano mwiza yiko nasema ni kweli. Mwongera ndamubaza inshuro 5. Ibe ari kuvuga nibyo? Anasema ni kweli. Anje ati nibyo. Bisi ni mtumishi mwenzangu. Ni umukozi w'Imana hamwe kimanje. Mimi naamini yote yenyewe wamesema. Nanjye nizeye ibyavugiwe hano kwa ukuri. Sasa sisi tumepatiwa kazi ya upatanisho. Rero uburyo twe twahawe ako kazi ko guhuza abantu. Sasa naomba hii vidaje yangu. Msabye rero iki kintu. Kwa ninyi waongozi ambao mulitayarisha hii jambo. Mwebwe nk'abayobozi nateguye iki kintu cyiza. Ndio inawezekana kuleta amani. Yego birashoboka yuko amahuraza. Ndio pamoja na Mungu inawezekana. Ni Imana birashoboka. Ndio maana naomba. Nyema msabye kwamba ngo kwetu sisi ambao tunaoishi ndani ya territoire ya Ruchuru. Twebwe nk'abantu bayoboye cyangwa se baturiye muri Ruchuru. FDLR bako kule Kibirizi Kahumiro. Hari FDLR nyinshi ziri Kibirizi na Kahumiro. Bako tunaende habari ya kusema kama wanafika kwao watafungiwa. Baracyafite ya bitekerezo cyangwa za mvugo zo kuvuga ati nibasubiri wao wazicwa cyangwa bazafungwa. Watayarishe. Kubategura. Tutayarishe pamoja. Tutegurane hamwe. Mimi ni kiongozi ambao kiongozi aliteua kuwa kiongozi. Njewe ndi umuyobozi yashizeho kugira ngo njewe ngire cyo nkora cyangwa nyobore muri Ruchuru. Pamoja na Mungu na pamoja na kamati hii ambao wamesimama hapa. Hamwe n'Imana n'aba bantu bose banyuze hano batanga ubuhamya. Kama kulisa patikana watu 3, 4, 5. Niba twabona abantu 3 bari cyangwa 5. Tunaenda kule tunaenda fanya mafundisho kama hii. Tukajana nao wakagenda ubuhamya bakabutangirira. Hata kutata watu 10 tutapata tutaleta. Nabwo tuzabura abantu 10 bazataha tukabazana hano mu gihugu cyabo cy'u Rwanda. Ndio mimi naamini hivyo. Jewe uko nuko
kwizera kwanjye kumjira. Basi Mungu abariki. Amen. Amen. Amazina yanjye s'appelle ni Kaporo Mujawayezu Laurence, Pasteur Kaporo, itorero ni AIPR Ababatista. ni caporal mu itorero ry'Ababatista. Ni soda. Ni umusirikare, ni caporal. Ni pasteur na ni caporal. Ndanezerewe cyane uyu munsi wa none. Anafurahi sana siku ya leo kuko nongeye kuba ndahangaha. Juu iko hapa. Aha ni iwacu. Hapa ni kwabo. Ahandi ni mu rugo rwantoje kuba ndi ukunguku mundeba. Hapa ni nchi, hapa hii sasa ni nafasi yenyewe imenifundisha kuishi na kukua jinsi niko leo. Aha nahanyuze mvuye mu gihugu cyanyu muri Kongo. Nilipita hapa na mimi natoka muishi yenu ya Kongo 2003. Naraje fata inyigisho nk'uko mwazibonye. Nilikuya na nikafunzwa jinsi mulisikia na jinsi muliona. Nubahiriza amabwiriza na nikaishi kadiri jinsi walinilomba. Ariyo mpamvu mubona nukunguku. Na njoo maana mnaona niko hivi. Reka mbere hara hakurya nkiriyo muri Kongo iwanyu. Ndawapatia historia kidogo jinsi niliishi sasa nilikuwa kule kwenu. Ngewe ndababara cyane. Mie inauniaka sana. Iyo mbona abanyekongo mubuza amahoro mu gihugu cyacu. Sasa mimi naona nchi yenu hamuna amani. Kandi amahoro muyabuzwa na Banyarwanda. Na Banyarwanda ndio wanawakosesha amani kwenu. Ngewe nabayeyo nahunze kuna mrabacengezi 98. Yeye alienda Kongo mu 1998 sasa walikuwa wanafanya ile magere ya infiltration mu Rwanda. Mwihunga rusange ntabwo je nahunze. Ya kweli yangwanye wahunze. Mu 1994 sasa wengine walikimbia, yeye hakukimbiaka. Intambara y'abacengezi sasa ile vita ya infiltration ilikuwa nibwo nanjye nibonye nabaye mcengezi. Munaona tweet na mimi nikejikuta na mimi nishakuwa parmi ile armée ya watu wenye walikuwa wanafanya infiltration. Intambara baendende chiduka nibonye mu gihugu cya Kongo. Na vita ilikuwa na nguvu sana, akajikuta ashaenda mu Kongo na hajui kisi alifika. Igihugu cya Kongo nabaye Ruturo, Masisi yose naizi na Kweso Bukumbure. Na wakati alifika kule aliishi ile mabati yote, aliishi Rutshuru, aliishi Masisi, aliishi Walikale, ile mabati zote Kibua aliishi mwa ile mapori za Nzovu kule kote kwenye mabati za Kingurube poste ndahazi kule kote ile mabati yote ya nchi ya Est anaiua ya Masisi na Walikale. Alikichipa basalichi. Lakini kitu gani anafanya mimi naumia? Nuko mubakoze genocide yakorewe Abatutsi 1994. Ni kitu yenye inanihuzikisha ni kwamba wale wenye walifanya genocide 1994 genocide iba nari mu gihugu nari umwana usubwenge. Genocide sasa ilikuwa kama hii nchi, nilikuwa mtoto lakini nilikuwa na akili. Ibyabaye era hamwe uko zisha Abatutsi byose nararebaga. Na vile vyenye tena hao jinsi zilikuwa na huwa Batusi nilikuwa naona. Ubuyobozi bwari wo buhani imodoka bakagenda mu mihanda bambaye ubusa bari hejuru y'amabisi y'imodoka baririmba Abatutsi babatsembatsembe. Na ile wakati bashefu walikuwa ile wakati balikuwa wanatembea buchi mu mabisi, hata ile ya mabisi yuko wanaenda wanasema wanalalamika muwaue wale Batusi, muwamalize. Ibyo byose narabirebaga ni watu barabo bahakuye barapfa. Vile vyote nilikuwa naviona na macho yangu, na kwetu huko wenye walitosha kwetu Batusi na wakaenda maua. Abana bato b'impinja bakakubitaka kubikuta ndeba. Batoto wa kidogo balikuwa wanawakamata wanawapiga kuibambazi, wanakufa wanawapasula bichu. Iwacu hari kunzira bagashorera abantu 100 kwetu kabajana mu ruzi rwa Nyarongo. Kwetu ilikuwa kabisa kubarabara, balikuwa wanakamata kwa 100 person, wanafanya film, banababeba na wanaenda bawia kumtoni. Basagaruka bavuga ngo bavuye kazi. Na wanatoka kule, banarudia wanasema sasa tunatoka mukazi. Mama umjara, mama mzazi mwenye anakuzana. Yaani mambo ya Selile. Alikuwa mambo wa Selile, alikuwa na responsibility. Mama yari umuselile, mambo ya Selile, yari umuyobozi. Mama yake alikuwa ka chef ya cellule ile ma cellule de base. Baba bavuyeyo, sasa wanatoka kule kuua, bakaza
babwira mama ngo nabahembe ngo ntabwo yabakurikiye. Banakuya wanaambia mama wangu aseme wewe mwenyewe ukutufata kwenda uwa utulipe, unapaswa tulipe. Mama kigura akaba hivyo ibyakatubeshejeho. Mama sasa alikuwa anapanga ile yenyewe tulipaswa ishi nayo, anaiwapatia anakosa mwenyewe analipa wale wanatoka huo. Abatutsi babishe nabi cyane. Batusi balibaua mubaya sana. Bapfunduraga wese bakabashiramo bagakubita amafuni imihora mashoka. Balikuwa banakamata wale batusi, banabaua na mashoka na majembe, banabaua wanatupa umashimu za matoilette. Umugore utwite bagasaturira bagakura magahinda ngo barebe kuruhinda rw'umututsi rumera mu nda. Na walikuwa banakamata mama mwenye iko na mimba wa mtusi, banafungula tumbu yake. Banasema acha tuone jinsi kale katoto ka mtusi kanakuwa mtumbi ya mama yake. Ariko ikimbabaza cyane niki, lakini kitu naniluma ni nini? Nuko bana bayobozi nijo bale ba chefu bali abahunze bali bamucumbikiye bali walikimbianga huko wale nyinyi mnaishi nabo kule mlishawapatia mafasi, nuko bababesha mukemera nijo wanaona kwa wanadanganya na mnaitika. Bajabicha bakababwira ngo habaye genocide barakorewa abahutu. Banaikalaka kule wanaambia sema mnajua kulikuwa genocide yenyewe ilifanywa Bahutu. Ibyo babivugaga ndebe babahamagaza amanama. Vile balikuwa kama wanabisema na niko juu nilikuwa naona tunabisema mu mareunion. Bahamagaza inama z'abakongomani n'intera hamwe bisanzwe. Balikuwa wanaitaka wanaleta mareunion, wanaleta mwele mareunion zetu. Banaleta ba maimai, banaleta ba Kongole, pamoja na FDLR, banafanya ile reunion banaanza wafundisha jinsi Bahutu walikufaka Rwanda. Bakatubwira ngo mwanzi umuhutu n'umututsi. Na banaanza tuambia, banaanza wafundisha seme adui wa Muhutu ni Mutusi. Bakatubwira ngo twaranga abatutsi aho bava bakagera. Na banatuambia mnapaswa chukia Mutusi fasi yote kwenye mtakutana naka naye. Bakabwira abakongomani bagenzi banyu turi kumwe mu nama. Banaambia bakongole bantu yenu na tuko nabo mu mareunion ngo witwe Mututsi mu mitondere. Banaambia il faut toujours faire attention na ule Mutusi msimpatie confiance. Bakabwira ngo babihishemo. Ambia parce que mnaishi nabo biko pamoja na nyie, attention. Ibyo bikambabaza cyane. Na ile kitu ilikuwa naliluma sana. Ngabana balizwaga muri alire ya mbere. Ye alikuwa mu alire ya kwanza. Balizwaga muri alire ya mbere, alire ya mbere, alire ya kabiri. Kulikuwa alire 1 na alire 2. Ye alikuwa mu alire 1. Alire ya mbere ndio na General Rwakabishe. Na alire ya kwanza mwenye alikuwa general wayo mimi sasa tunamsiaka General Rwakabishe. Alire ya kabiri ndio na Mudachumura. Na ya pili ilikuwa ya Mudachumura. Bale wote banakubali kwa Mudachumura ni ngaboze, ya alire ya kabiri bose bali mu gisirikare cya Kongo. Alire ile alire 2 balikuwa ba membre ya FARDC, donc balikuwa mu armée ya kwetu. Baba kichinja sote tukaba mu mashamba. Hao walikuwa wanaishi Kinshasa muambe na sisi tulikuwa watu yao tulikuwa naishi mpori. Hao bali mu mashamba na sasa sisi tulikuwa mapori, basi na kindege zikatuzania kubityo. Balikuwa na maavio zilikuwa zinashuka zitatuletea machakula sisi tulikuwa mpori. Ara kuchunga kindege cha Nzovu hafi na Kingurube. Mwa ile aeroport ya Kinzovu karibu ya Kingurube. Indege arazaga alije yakoga n'igitambo kikabimena. Avion ilikuwa kanakuja swati ina ateriri wala haita ateriri me ina lancer chakula. Ibyo byavaga muri Kongo mu buyobozi bw'igihugu cyayo. Na ile ilikuwa natoka mu responsable a partir ya Kinshasa, mu responsable ya nchi yenu. Barangiza bakabesha abantu. Kisha wanaanza danganya watu sasa. Mu Rwanda hakozwe genocide yakorewe Abahutu. Wanaanza sema ke mu Rwanda mlikuwa ka genocide. Mimi nataka niwaambie kama vile vitu ni bongo. Intambara yabaye 1978 ni intambara y'abacengezi. Vita yenye ilikuyaka mu 1998 na 1997 ilikuwa ka vita ya infiltration. Iyo ntambara itanya abantu benshi cyane Abatutsi abatwa Abahutu. Tena ile vita iliua watu mingi, iliua Watusi ikaua na Wahutu na Alikuwa nanje nakijwe n'amaguru nibona muri Kongo. Na njoke sasa na mie nikajikuta nishaingia mbale watu na nikakimbia nikaenda Kongo. Ubuyobozi bwa Kongo balideru au bashefu ya Kongo bwakomezaga kohereza imfashanyo. Bakaendelea kutupatia msaada. Igitabo cy'amateka nabaga kuba rushinzwe guhuza abasirikare n'abaturage. Mie muhistori wala kazi yenyewe nilikuwa nafanya. Nilikuwa na kazi ya kukutanisha wale basoda pamoja na population. Ideology yabo yaratubwiraga ngo umwanzi w'umutu n'umututsi mu bitabo niko bandikaga. Umutwe
icyo niko witwaga. Umwanzi w'umuhutu ni umututsi, umututsi atariho twaba amahoro. Na kulikuwa kitabu, nilikuwa nimesema mbaya, kulikuwa kitabu kilikuwa kimeandikiwa, na titre ile kitabu ilikuwa titre gani? Ilikuwa adui wa muhutu ni mtusi. Ni kusema nini? Kama mtusi haiko, ni kusema na amani iko. Alile ya kabiri, alile ubwo yazaga mu mashamba. Sasa